Hey, ciao ti. C'è advaina di main, se dice te seguains trais cavazzits. Settember. Gut. Et Lorenza e Grigiun. Ils uns, quels pensan ossa forsa wieder la ciaccia, bella natura, sulvagina, avventura. Els otters han forsa più curius sentiment entel vaint, per queccia pensan wieder tot che las bgeres besties che han de morir in fracur temp in os gots Grigiuns. Es vessa sun in giuncha ceder, schagard forsa in punch cuin. E piandora d'un per tevlines, ja, caccia lessi in guata. Ma per c'è dopo insomma la ciaccia e se via che la ciaccia è buona per la sulvagina. Mincha mai al settembre hai la caccia del Grigiun. Durant 3 anni ascen cacciaduras e cacciadurs con la patente grigiuna e lo a caccia. Citadas vengono per esempio charvas. La ragione che cacciaduras e cacciadurs ascen citar quels animals ai che dat tenor als responsabels de uffezi de caccia pesca, meme bia charvas tirnus als uauls. Bia plantinas vengono maiadas de charvas, ad asciaia montan bia charvas e de plidonza i uaul. Digli uaul che srumeggia nus de la vinas a bovas. Vina von ai bovonde de maia per de memi animals, asciai che let's stressen pitium virn a se vesse morì dalla fom. A per quai les il cantun che va gibo de memi selvagines e uaul. Mo cons animals ai lu. Al cantun d'ombra a scezzeglia cons animals che viven in os uauls. A fallo in quen cons quinzasci città. A Jon Vergau, per esempio, alle cacciaduras e dels cacciadurs a stiau città 5.620 charvas. Città ascims denton mo als animals che nubi tenor la legia. Per esempio, charvas giuvnes con corna piuttosto curta. Bolubiu ein vaccas charvas e lur vadials. Ai dat denton e logens, nu che es comandau de fa caccia. Asci num nai asils, launo che els animals ein schumeggiai. Minchi animal citau stolle veninu daus exact perché il cantun sa alla fin della caccia d'un bran semen tot els animals citai a cumpria con il diember che svevan definiu avon la caccia. Il bia ven quei diember bo contungius. 3 amnes san verga spert. Asciaia e Jon Vergau. E perché vai di bo de memi animals e uaul dat il cantun la lubiencha dat auninaga fa caccia durant 3 amnes janciata de Jumvian. Quai è la caccia speciale. Il più importante è che la caccia entre i gots Grigiuns se va in di mena. Ma certuns de vos ven forse per il momento più schöns in abitazione caccia. Ils aragnuns, els falians, quels hem per il momento stagionota. Biars tratgen, ch'ins vesios de pli falians in casa, per quei ch'els venien lanciata de aton via den el caul. Mo quai ai faliu. La verdad, adus c'es buchi a tema, la grande part dels falians che vus vesistir vus in casa, staten schon adina lau. Vus vesis simplement buels. Falians ai numnada mein experts en se zupa. Per exempel, en pinches svessas. Ossa, lanciata di aton, so venien als maschkels falians gust de marida a so veni pops pins. Ad asciaia stonels, bu genuidis, veni ort lur svessas a se mettels in viadi atras la habitaziun per enfla in a femna falien. Schel se sanflen, nu scappen i puspai tot discret an avos en ina svessa a nus vesin pliels. Che nus vesinos a paia de pli falians in casa, ha da fa con quei che els maschkels falians banduna lurs zops per enfla in date. Hoi, forse stelle ich un po' in correggio mia formulazione con dire caccia da ragnuns. Caz povrets sunt si mensch inamoros. Ed ero schlö, da quei una o l'altra informazione da questa bestina ci può fare sostenere. Bia jeut a tema de falians.
Je bien capaivel, savens an falians och combes liunges plain palegna, pliers eis ners, ed ina bocca fetg gronda. Horror! Mo acna mein avai nus in faliuma lech dils falians. Els ein umnadamein gigantes fetg importants, per exempel per la natira, a quei funziona a scia. In ploi maia per exempel in fei d'ina planta. Il ploi ven per un conter maiaus dil falien. Il falien ven maiaus di iuci ven maiaus dil giat, a schil giat miera vegnan puspei las bacterias ed ils insects a schligen ciel, ed a schia se siare il rudi. En Svizra dat ir adun melli differentes sorts de falians. A pliu meins cien de quels viven et tirnus el grigiun. A cheu el Museum de Natira de Quera dat ina tala collecziun de falians. Sco per exempel il falien de la Crusch ni il falien de Teuna. Tot quels san per clec fan e gindon als carstjauns. Quei, malgrad ch'els han incertissi. Eigentlich sind fast alle Spinnen giftig. Aber sie sind vor allem darum giftig, weil sie ihre Beutetiere, andere Insekten, töten. Und das ist ein Gift, das für uns eigentlich völlig harmlos ist, weil die allermeisten Spinnen die kommen schon gar nicht durch unsere Haut durch. Also wenn uns eine Spinne würde beißen, dann spüren wir das in der Regel nicht. Pia, nu stuein a venigina tema de falians. Autor vesi per las musches nils muschins. Duas de las spises preferidas dils falians. Ed ils falians han ina buna strategia copiar quels insects. Numnadamein cun lur teile falien sco trapla. Quella teile produceschen als Sets. Das Netz, das sind so kleine, ganz feine Fäden, die aus dem Hinterkörper rauskommen. Und die Spinne kann, weil sie die Fäden kleben, kann sie sehr effizient und sehr schnell mit denen so ein Netz bauen, wo sie dann ihre Insekten drinnen fangen. Per baghegiar ina trapla troven la gronda part dils falians gnanc in ura. E per quei ch'il falien a budien logens cauls e humids, placesce el la trapla tirnus en casa. Savens el bogn ni en chalè. Suenter che la taila falien è prompta, sto il falien semplamein spicciar, tocken kin insect se peia e tacca vid la taila. Mo de co tacca acnemein il falien sets buvizia trapla. Effektiv ist es so, dass nicht alle Fäden kleben. Und die Spinne die bewegt sich genau dort, wo es Fäden hat, wo sie nicht daran kleben kann. Sie meiden also die Fäden, die kleben, damit sie nicht selber eben sich quasi fängt. Man hat aber in den letzten Jahren auch herausgefunden, dass Spinnen so kleine Hörli haben an ihren Beinen. Und die verhindern eigentlich, dass sich quasi der Leim an ihren Beinen festsetzen kann. A quels cavels vid las combes troven els eppe la caccia. Scegie che ils falians an savens de pli che dus eis vesen els insomma bubain. Per saver schan se tgei se peia e la taila troven els cavels. Quels reageschen numnadamein feit sensibels in moviments, per exempel sco cheu. Sco proxim paquetesch il falien i insecten perché sapi bu fuggi. E lu ve miau. Dann geht die Spinne her und beißt sie. Und zwar nicht sehr lang. Und das heisst, sie tut ihr eigentlich ein Gift reinspritzen. Und das Gift, das sorgt eigentlich dafür, dass sich das Insekt innen dran wie zersetzt, also wie auflöst. Sil suenter sa il falien ciccia ola mostia sco in frappe de verbunds. A schia che nus avain la fin finala pli paucs muschins e mostias a casa. A per quei, l'autra gascia ti veses in falien en tia combra ed el ves de disturbatai, lu prendes in toc cartun ed in migiel e mettes el de fignastro. Per quei ossa sas, il falien ei fetg importants per nia sistem de natira. Il budget für sa da semplicemente lasciare del in tia abitazione, perché ci sei già ossa, a te voll in guata. E per sfuiner, also per fare il kuscheln, è a coain sapi pacifico, cuore freit. E per cui, ci vediamo una bella sera e alla prossima. Tschüss!